Yes, hallelujah. Been totally sing that together. Hallelujah. Amen. Wayephendula njengesiqhele mandithi hallelujah. Amen. Wayephendula njengoba esazi hallelujah. Usiniswe mzali ewensindisiwe hallelujah. Ungamkeli Yesu ngamkelile hallelujah. Kanti ke wakusafuneka ukuba ewe ndiyayazi ndiphelile hallelujah. Apha kuleyo ivesi uyisinga slow. The third time he said to Simon, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Peter Jesus was hurt hallelujah. Amen. Yabona ngokukhona ivesi mshela mama uwezekile wayethetha ngenhliziyo ngoIsaya hallelujah. Amen. uIsaya waqala ngakayi-1 wathi inhliziyo ngoku wathi xokhumbula hallelujah. Amen. Ngelo xesha ajike ajonge edongeni ebengafuna ukubona abantu befuthela uThixo cha hallelujah. Ngenye inhliziyo ngamanye amazwi ebengasafuni nomprofeti hallelujah. Ebefuna abani uThixo. So uYesu apha uthetha noPetros, uPetros uthetha ngoba hayi Yesu yayazi hallelujah. Usingisiwe hayi awunguba singisiwe yayazi ukuba singisiwe hallelujah. That means abantu baphendula cheap, baphendula lula, bayenza easy hallelujah. Amen. Indaba enzima ile ingekho lula hallelujah. So umzalwane uyakwazi uthandaza, athandaze njengesiqhele hallelujah. Amen. Athandaze njengoba esazi hallelujah. Jesus. Athandaze njengoba ekwazi ukuthetha amen. Hallelujah. But ke ngoba uyazi into bangaba aquqa amphindaphinde umbuza ufuna into yoba ade abe grieved hallelujah. Amen. Ufuna into ide inhliziyo yakhe ibe hurt hallelujah. Jesus. Ufuna ukuva engazansi enhliziyweni kaPetros xa ethetha akafuna uva into ephuma ngomlomo hallelujah. Amen. Ngoba ikhona ethethwa inhliziyo, ikhona ethethwa ngomlomo emntwini oyi-1 Amen. hallelujah. Amen. Petros yandithanda yes yayazi ndakuthanda hallelujah. But kwityeli lesithathu watshintsha inhliziyo uPetros hallelujah. Amen. So ukusuka namhlanje mathintsheni inhliziyo hallelujah. Hallelujah. Ukusuka namhlanje masithintsheni ukwazi hallelujah. Ukusuka namhlanje masithintsheni uba kudala sathandaza hallelujah. Masithandazele ngantoni ngenhliziyo, thandaze nzulu ngaphakathi kunathi hallelujah. Amen. Ukhona imama bezelisa ngaye abo kuthiwa ngumama hallelujah. Laba bakudala esenkonzweni kukhona bethandaza abantu befika ngaba bathini xa bethandaza hallelujah. Amen. But ithi bayibi wesento bezelisa ngomlomo ngoku hallelujah. Bathi abantu baqoba hano bonqelile hallelujah. So ndiyagcina ngwento nitanzi ke mna hallelujah. Amen. But wayesithi ke laphendula ndiphalaza imbilini yam uThixo andithi xa phasa imbilini ukhupha iletheni engaphakathi hallelujah. Amen. Engazi-understand ngabantu abamamela into zangaphandle hallelujah. Amen. That's why wathi ke ngoku uJehova mna andikhethi ngokukhetha kwabantu, ndijonga ntoni inhliziyo ngaphakathi hallelujah. Amen. So ifocus ayikho semehlweni ayikho semlonyeni iphi isenhliziyweni hallelujah. Amen. uThixo akajongi uba wena ufika ngaphi na ujonga phi enhliziyweni hallelujah. If uthi uyandithanda ngomlomo uThixo yenza into le hallelujah. Amen. If uthi uyandithanda ngamehlo uThixo yenza into le hallelujah. But xa usho ngenhliziyo uThixo kungona ayibonayo ba ye lo muntu lomtheni uyandithanda Uyandithanda. ngoba lokhu bona ntoni inhliziyo hallelujah. Amen. 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 So uThixo ujonga phi enhliziyweni. So inhliziyo zethu mazibe grieved kuThixo hallelujah. Amen. Inhliziyo zethu masifocus kuThixo hallelujah. Hallelujah. Inhliziyo zethu mazihlale kuThixo hallelujah. Hallelujah. Inhliziyo zethu mazonele kuThixo hallelujah. Jesus. Sabuye umgada ngayibhali la ncwadi hallelujah. Amen. Mnike nansi emva babhale yona, mnike nansi ipeni abhale yona. Athi ipeni isabhali iBhayibheli. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Wanikela ngendodana
siyabonga wanikela